Namni Femumba Ogbeno. Liake lebi onu lala isan omi eshohe wokena kan mi share no abo otwe bemi ni woboti ogba eji onu nyamni femu nemi ogba eji onu nyamni femu woke eji gadangbe ni femu lo ni kasemo ni won kase ye wo gadangbe wo gbe wo ke wo gbe ashishi chomo e sublime nibi ni fi owo gadangbe bi neke ogba eji onu nyam program ne chonfe wombote gadangbe ma amin koni woken neke gbediano to ne aba ogbeno shin ake woje shishikeje la wobashe majini ehwe mi fio lo woba bote amemi koni onu jeme hu sani ke amekusun ke gbediano ke gbei ni jiopo ye neke majine amin mene wayela agbawe akuchuwe no wokena gbe shia niji ni ama ole nuwe ni efeta agbawe shian pawe ahie mene woke amemba ogbenu ye oshiam ni obanu amehi mokoba bia ke ni ama ole nu we ye la negbe eyo ka atwa ohima kra lo ka yi ohima wocheme ye bi ene ni ameba agbala ni bi ami amechombu ameba chombu he ni wekushian yo gbe ni amewuo nibi ni akeyo ame ye shian amni fatamo he ni woke nyeminu Joseph alo woche Joseph ni ashai olenu agbasani ke ni ama olenu ni eji shian nupa se kwelo ye ni ama olenu we meno bana ke he bani cheme nyoson woke ba agbasani ye biye ni ehia jogban nye ya wo Facebook page no live nye akwa ye jeme wo kefe ba ogbenu mi moni matani fe mo na emi ngbeji na eyinka ni wo station manager ule di la ye ji monitor ni fe mo na hegbeji anu ke bapa anu nye wa wo ake gada mebi ko ni wo program na eye ehie wo moke oto ni oke okon awo shishin ti o benke wo ye bi ene eja ake shika hia wo ni wakaba cha neke ni chumo plane no hia wo jubandi enche iwo bako ni oke o mama abang fin wo mama na lo abang wo mama na keke wo fen wo chamnu no ni jigadambe no enini ehye no cheme nyeje fen oje juba liake ni nye banele sande kokura be hia mi she son mene jo mo gbi shi to ebolo fire shia e wa bo to ejogba di eje mene sa ka wo sheji amemi eja ka menjo ame no bi ami no ame ken kase ni wanda no moshi ake wona hegbe ni la tenu eche wonu ba bi ene ni won ha ma bi fe umanye ni wole ake mene hu e ake nu chulo e kan bi fe amegbijo ne no man bi fe meni chu ni nke meni chu ni nke meni ba bo ni chu mo fe won hanye aheko ni wo fe wo bomode ni wo twama na edumoshi buko ni akaje wo fe wo wa ni wo ya wo yin ni ma edumoshi dogba keke mi se ke stromo e ba wo fe wo mi amen amen shi chata ke fe ma bibo no ni ono bo amen shi onupa ni ama si onu pase kwelo bo ba wo so gbe ami ko ni mambia na anu efio yo no ni yo mi nkekeji ni ake gbijiro ke ani tulo eji be ni sani obu akonta ake meni chu ya fi ni ehu emi na kan ye se meni na ake gbijiro ke hami keji no ni chu ke huwe ni bo ya akonta ni kwe ni mbo moden be mi pa jolo mo ko gbe sika jimbo ko bode isani ma tashi ni ma susu ake mini ngbe mbo moden ye koni ma boyo moden koni nke wa koni ma ne ya no koni wo se mi hu adwele mi na kan oyi wala don si onu pase kwelo yo mene wa ba bote ni amole no nyele mi se sane koni yo mene nyeji na gbe shi anu wo ka ba mu agba wi e na iwo be nye ba fefe nye o nko na nuwa ke ame be chomi ake no na atu la tenu e ke no ni wo ba fefe eji jomo ni ke je no modin ni ke je cho fele de sani oke amen afatai
kone drum mo ke jo ma hwe no ne ba mi e wo amen aba mi aha wo amen yo njeme be tamobo ni nyele e mene wo bote ni amole nuwe ke obo oshela wole yake ni amole nuwe yela ne ya agbawe akuchu emi negbe tuntun obana ifata agbawe akuchi yahi shian yahi negbe tuntun obana ni ama ole nuwe ye ke ntoku egbe na kan no ni ama ole nuwe yo nke ko ba fata ya bu ni ama ole nuwe a chole Philadelphia House ni mini nye America wo ba chombu na yo wo ba chombu na ke wo cha ni keji obala mami no je sajintajete no bote mami no ba shele ni wo chole Olympia lo la jo ahie ke obo yin fi ono no ba shela community bank oba do obeku ko do obeku ba ko gon no ko ba na la Presbyterian asafo Bethel kati Bethel assembly ye jeme dan lo ba she Bethel assembly ye ko o ni ne juno no ye gbe no ba na akashi angma ni amole nu we shi side ni ye gbe no shika odoke ve no ye jeme no o te shi ahie tuntu e wo ke otu ni amole wo benye ye gbe nta mi tuntu dan lo ba she Presby yes tuntu wo benye shi be laaje mokura dabi be laaje mi shi ekome wunyi a cho je me fase akuchu emi jameji fase akuchu emi be akuchu ebe pi da mo shike han ekule heko ni afu kegbe ni akefon jeme poten aha e wo ba na ni amole nu we ye fase akuchu emi ye Presby gbe no ye Presby gbe no ke oyin enkwe Presby so mo twen no na ole nu we yo ni ne ejuno ni ka ke fa se na yo o na ka agbawe ni yo eni laja no yo je to mo fa ye je me no bi ami oh ewo ke wo fata agbawe e mo shi enu wo yo ye baje wo baje fa se shi ke otehin ko fufa no ye wa kutu e wa kutu e kome no ni okay e wa kutu kome to no ni shi fa e wo ni nyanya je fa se e wo nya je gbe koni gono na keshi akutu e no ni o je ni afa aloja shin fe ye pete lo amehin ye kome chomi akeshi be wo cheme ke woni me ni bato agbawe amesmo ni hwelemo anke abami no wo sani mo fi amana ejoleko no wo fa se esa na e kan she flow sani me ko man je me no wo no ji no ni o ba na ole no we ye je me ye fa se yo o you adon yo ke imbote ni ama ole no we mini jinga mo ni nke ba nga hi meji ba ke nyemi men asuomo afe momo afe momo ahele no ni nke nyemi men ewe no na ka hele no e wo nyemi men asuomo afe momo ma chombo shishi tomo mi shishi ka Philadelphia ye blofo mi actually brotherly love that is Philadelphia. You walk on Philadelphia, ni wa shin aka Philadelphia. Shije man ni your American wole. Dabi Philadelphia shishi chonwoji brotherly love. Mi la ke kole afonye ke America gbe ba. You walk on na ka Philadelphia brotherly nyemi me asrom. Na atu ake bu ake wa shin na atwa ye Kristo tesa no. Sromoson e ya ke ye Kristo jamo ke no fia no mini wole sani ona sromo ho nyami no wo hia mfia mo sani ole akashi sromo ko ahije nyami me asomo afe momo sanu chokometo ba wo hia etamo hia kokomi ko botemi tuana na ba twon boe menene wo ba hyeje wo no ni ewo ni ejo e chokomi do ni efo e bi e kena na kanso e ka hwe kan ya to aka keshi wo fe ke won fe ni la komeni no wona kan strong mo ehinyete ni ye wote ni ehishida ka amona no ke ya na no papa osofo ji o we ya no
Hey, yo. Yeah, interesting. Yo. Mami ka table be ni ama ole nu weku ehenye nu mama je agbawe akuchu emi ken agbawe na agbehia ni wokele mo ogbaji onunyam ni fe mo ne na yo be mi ni nganye nta nye ya samako ye shia ni ka shia no alo ni temu ko ye shia no ni make yosi oshia yo no ni yo minji when I get oshewo agbowulu e na no gubote shia oba na senko ni die enyo hie sen mi oja sen oja wo kisofo ya shia ni esisi chomo yi mo ni bato shia ha se ni tashi ni momi lo ni tashi ke momi no fe na pa wo die tashi odugba ko no momi ko no tun eni oba na hwere mo ewo be ma na sen ba na sen ni die enyo hie mi yes ewo be mo sen mi ke tashi jogba ewo no fe no na ka ba we die momi ne ke tuni wo ewo nye sama shishi ne o fa no wa sen no na agbo je sen keke yi to mo no tra mi dabi sen na agbo ni brain ko okwe brain ma sen na agbo ke ni to mo abrogwa akai alo je na kanye chole je no je abro ba teno ji ken kai gbe ma ke to mo manche ma sen esu no asese gwa na kai asese gwa no yo wa agbo ni tashi ni ne abrogwa ya fi ono ni nadin yo na no nadin jo yo here asese gwa yo nye hie gbe na ko alo yela alo nye yo lumoko yenye kuchu emi sane oli akashi akuche aya kuchu manche na akuchu manche ishian onupa ni je shian ni fi opawo ame onupa ame hu wo chole akashi ka obabrofo actually sub chiefs yeah iwo wo shian weku ichu le hu sub chief ake shian agbawe manche ni keji ote agbawe aya agbawe manche wo ka agbawe manche mba ke heche wo shian onupa ni ji weku ichu ameji me ni jo keje manche jenche no me ni chra no ni ji next manche me ni ko gbeja no to iwo wo shian onupa ni ji weku ichu ameme ha ni agbawe manche ehe ba agbeye eja ke ko te ko che ni yo he ni bu eye ame fata yi ona ni ye ewo ke o to wa ke shi mi ni lumo oyo lo no ko e won ye ake agbawe manche ese kwele ni ji shi onu pa ni gbeyi o le nu shi an wo gbeyi yo oyo la don won nye ye je ma won ko ye shi an o be je ma won ye shi ejake mo ni bato je mi ekeje ma wo bato je shi keji o ba wi aba ya aba boti ni bia na ba ya wo se je tema ina cho je to man wo se je ni ji ole nu we bi ye yes ejake numwe ni ji ni ama ole nu ni ibato shi an eje mi eche ni fo le je tema ni eche achole tete egbeke si me to lo ogbeke si ndoji ni eche ike mami ko ba yin skeje agbawe ni mami achole kai omani ni manche male dada ni egbo ewo fa se ni jiraye lo wulu ji na kan yo do ame jiraye li emi gedi bi de ke papa tete gbe ke ni ya pe yetema do mi numu sakumo ama me yo ni bola wole ke hun lo idi ame ni nga jiraye lo ni ya di ba hiwo ni ikeyo ni isi ni ana ni kele afo binu
no me ye ngame koku no mo ye jembe sika afọ nu gege gbo ni amenta nu ko ni atosele ko ni e ba ye sakumo wulo mo kini ana ni ama na afọle ni me ni eto ye gete ni numwe na bi numwe no ni yo ni for enwe na wa no e tema si mami ekwa anwe eke ewula ke o sani eke bi le nwa bala ko ni enye me ni yo je ko wala ke brama bi le anyo afio na kan chosi obi eke ba no ni ke ni ama ba la agbawe enye ma yin ajebe e me gba o manka na kai begene no gleba efien sani woto sele no na mekle to yar fa bo la ke agbawe bi o yar fa ke jengbe nati no awule school fi o ejeme jeme na me chile ke ti aboko bi jake missionary se ye jeme no te school ke no fe no ya aboko bi no na ka me hale je na me solile we cho Christophonio ye gbe bi ajira le ya fi nyoma wow yes ni echo Christophonio brofo gbe na mi ke wole di Abednego no actually Abednego ni ama olenu no olenu bonife ni olenu e baji numu e bole akebre ma bi ameye na le me keje magiano no ba cheloi di ametitre ni echetete ogbeke esabrana ke chole tete esisiji eke kadi olonsho no nyo olonsho gbe na bana no yo onsho sisi bi abo no nye ko olonsho onyo na ni so anyo alo be bubu abe oh no olonsho bo no yo onsho sisi yes be di esabla do etashi jugba ye mo ke ile bi no bekene na ba fole ni ni agbo bi na fole no he ni na anyo beninu e ko bebe gahomenyu e ko mi di baje neka ni ke gbe ne ba hani wo gbo sen go wale wo ke atachi no na bo no dino ni sen ni yo jeme ake dekle tachi ni ke ni ama lenu ni so ni ama atachi gbe no bo no ba no ya do no gbo ba lo gbe ni no ni ama lenu awon na yen chemo awon na akoro le ve ni awon mo lenu ni amo lenu no na no ne te school ene ide o na ke no le magbe no ogbe spell mo ko ba ko e lo fo mi ye mi aba ke o e u o lenu na ke ge male ni wa ma awun e male awulu ama doko fatai akenoko cha no he fatai fatai oh wo ko mama ko ga akome fatai ke fi ama bodu wo ma ogbe ni ewo ama mini le dabi noni beninu wa ke wole ni ama lenu ni ama tashin Mosemi jogba no tashi be he mo ke ile eji akeke mosemi e ba tashi jogba ya ka fo le egbu wo gbo ba logbe ni e wo be echata ye he mo ke ile ya ke le no egbu ni ya e ba ye no bi ami wo nye le eja ke ni meji egba wo ke no ni yo wo lokomeni wo jin komeni wo na mi boni eyo ni abi nu na kai ametwo wo shishi kedi bi ni wo ona ke ni wo amekele hwe kura eja ke la yo e ba we nyam noni yo minji ka ke gboba lo chomi akeke afọ be mu egbo keke ti keka sa fole ku je be no ji mo ke ile ni yo ja ke be ni chwa ke ba me hio me ya ke be mo ni gbo ni ya le no e ba ko o ni ka mo la tashin e ba ye ko no agbe ni tasen no na ke mo mi jogba ewo ni lenu ama lenu ewo kabashi bi ane ko bashin atombo ni wo tun wo se ye je ninu mu eni ni ehin mi na kai kabashi bi ane wow ni enwe ko yi wow ni ye Kristo e wale na egmen
ni no han wo York ba shi bia wo be ake e afa Christofonio ni ehe Christo no eyi no wo bo amen so Koni ga joma hwe no fi ofen ni e wo me ni nyeshi anye yi osofo e osofo babao ya na je Methodist Church je Accra mini bishop diocese olenu ni Accra diocese ni ne diocesan bishop olenu ni ni mai olenu na ni ye ko presbyter la kan e o ka bukra e be the retirement ke bi ni je ko le presbyter Methodist ke Catholic be she divine healers e ko me kote wo she ko me ni yo gan wo je me le divine healers e hu amedamo mi duba wo ye she ko me gan ni achoja attention house nakai ni wo brother onu pe ko me je me e ato je ma mi jega be no mo e wo hwe no mo ebi ni for am ebi be na bi be na bi ni di ni ama na bi ji wo me ni wo tro yin ne okay na bi ji wo ye ni Jesus na ma ole nu me kan bi afen nu wo yu na bi ji Jesus na ma ole nu me wo me ni wo tra hye wo nya mini wo papa bi nu onu pa o kele je chekumi ona sane ewo no na ayu ni mini shi nka no ko ba wo ni ani no mo ibra ayu agbawe onu pa amesumo amenye meye wa sane jenche ni kanya mi yo ni eyin wa akele awale ni amufia mo na chuoni na kan time hu ye ji me ni chuoni eje hin ka ajila na ajila kan ni be ye ni yo ajila kan ni bi ewo wo na ni eke ejetama ke bi nu eke ba anake sani lehu edomoshido je wona wo kanso ani wo kanso ani ye wo kanso ka o manye wo kanso enye me ye na ke no boni oyin ewa isana ha gbogbe na ako wo na kan gbe na sani fe nejepo aka okadi no ji ni ama ole nu we ya agbawe ewo echi noko na kan wo ya hiwale aka kenya hia yiwa nye kenya nye me hin kan bi dumushi na chu ni jugba no fia no ba ya no jugba no wo ko te agbawe oba na keshi ko o shepo bi we ise ne ko ba na ke wonu mu ejenche ama no yin actually brikisi red echuru no na sha ko gbawe wana aba na eje me wona wakanso wa wakanso etu no enabi niji kuma olenu niji just olenu ya sake brikisi de fe okadi no bi antoni ekura de nje esu fe won tan wo sa jeme wo ke feta gbe na sale dugba kune fe kai monoko ehanya ke nyeje agbawe mi njugba ajenche wo je ni wo ye faase ni mo ko kai inu nyeshishi no ni wo ni nke faase akuchu emi ni na ke egbaje na fi yo ado shi jame mi gbaje fai ene je ni tamonoko tamoboni in yo wo yo bi ene kemi achumoko bi ene awake o le latenu akuchu emi ona ya latenu akuchu emi naka emi injo emoji no ni nke chonake obe oba na ye fase egbe ya fi fase akuchu emi yes ye fase yes shisani moko ale naka akekeji ye fase no echon mi akeji agbawe ni si agbawe tonto ni yo you adon maybe potenye ke fi ope okay da hogba lebie wo da hogba lebie wo fi pe ni we ku fin aba pe ni wo ke wo ya aba gbasani maybe poten keje 6:30 ke ashi 8 o'clock sana agbena ko ni ke mu ko ba nya ya so mo na enye ni ya so mo ni agbene hu himeji ejenche ni ji akran hye ni kura shi onupa da ajufo meji enyo daaju meji enyo akpeo ye wasa wulo eno ko na ke kwe gbejano to fe ni shia agba kwe ni akekra shia ke ni bi fe wo fi o pe shi enyo
kenkren no di ogba no le wekufen mofia mo ye gbani iba shi dufo no le yimeji en ke yimeji en pure ya sa wule no ko ni akwani bi ni sale asa de ya ni weku anye adomoshi jogba yo ni awole ake chokometo owonye ewo sanebi mo beje mechon wababo teche ma gbe ewo mi ye ni ama ole no we ye chema mi ni jigbe ni ji opo ye mi be tamobonu wo wiye ke je shishije wona ke acho mo ko abeg nego ni ama ole no ni leba to da si asiti no ledimini klenklenche ni ni ama ole no e bi ni fo aloke ni o akọ meni nye ele no ke ya to afọ amepi no ofio ahani wole wo be ni ama ole no leji klenklenche nka ji o to ole no leji klenklen ole no klenklen ekokra be ehie ekobese leji klenklen ole no ewo chukome ni wo shin afen ni amola atasen no ni etashen lenu ji ni ama wo kenye wo ama anye wo mini aba wo late egleke menele nu gbe ko ona ka egleke wo chon bo shishi ni wo chon shishi enu we ano ni chon shishi to me aka shi ama ise ho egleke no wo chon bo shishi shi e ba chon bo no ni ehwe mini late egleke eyeseho eweseho nu ya fio mini ya chaki be ya chaki eseho nu ya shai shugun yetema mi ya ekogoshe nu we de be chaki ko de ka follow them line e ton it chaki mi ko keje na kan ko ni late ba ko la bi baba dani e chira no shi je me iko la bi wono ni nyenye wo ye la nye han ni wole anu no mi nche mi kemba do keji afọ ni ama ese wo egle late egle ki ese wo ashai wo ashai hin yeteno mesa ashai mesa keke an ese wo ashiboy wo ashiboy ana anani okay keke kamoa hey mene nu gbe keke lewo se we trebi hey ba nyamo anya fefe hey ona wo ka se trebi agbede no ni baba agbede acha aba ake game no ba acha no ewo nye ye ka shi wa ekome enyo eten ejwe enumo epa hin agbe epa ni ji chema agbe epa wow ni waje shishi ne nke ko ekpeku neke ncho akebe nye no short ye ni emi ye ya fi omini mi ye amanye mi yo ya fi omini ashele ke ashoko ashikai ke chuchu ke ona ichila no ashichu ke fufu ke okay be ake game na to be chelano okay ni wokwe cheme bi amihin ama for mini e ke for bi nu e ba wole ashite ewa ena ashite ya di opo ye ne ashite ya di opo ye ne okay ama be ji ashite ke ise o ashite keke ashikui keke agbene be anang eba be no ni chilano ke ya be gama agbe chilano ewo ashite nyemi ya fio ashite alo ya yo me ya fi amele numu etakebi yo nyemi yo fi ashite nyemi yo fi amele se o amoko amakai amacho keke fufu ke di be gama agbe chano keti no boni ole ni ama ole nu we boni wo gbe nye ye sablan ye go menji onye wo kai jugba no ele ke wo ke wo mbotemi ndani wo ba se bi emene ni yo nupa ko ke ikeba ha wo si no
ko wo mi se wo yi e je wo la ke ni holiday awa ti wa to do bede ha wo ya di se si wo bo fe wo ni fi bi ko kuru e o ba ma no wa han sablan Shama ball ama. oh ama again o shi apem No ni minto ama o shi apem. Oh, okay. Ama o shi apem. Oh, okay. Ewo be latte bleke eje sablani. Egbe keji sablan. Ewo be latte. Digbe. Oh, bleke le sablani. Oh, okay. Skome ko numo ke bleke mi ni je shishi. Ka onye olo nso. So. O ba na no ni yo. Yo shishi. Bi abo no onye ko olo nso. O le no ni yo je. Numu ebe mi wa Yo. Wo latte wo ama echon bu. Echon mi. Oshi ape me. Keke ama se latte. Latte Egleke ne echon bu no hunshi. Asha ake o trasre. Ne chongbe. Asha ewo ne keme etene ame meji iche ni domoshi. Ni akekọ ni tumo na aketwa eguku ni aketwo ni nke ha mano ya kenofia no noji gbe etene onani danika obawo bi ami ni ashite meke ni bi ye ashite akemi ni kwaku obrempon noji ashite shishi bona keke noni ehwe oba akwe noni echonwe nuwa ke no n'ehwe abafata yi shi ashele meke ni bi ele ho eshishi ni mo ba de doa ashele de doa ashele de doa fi ma twi ke ni bi na miss gan twi wo ka me shana mo mi ni bi pi jepo ye mi keke asoko ne ke amanye Achele mo ameto la achele amanye. Ashoko adi amanye. Ashoko jaji amanye. Ashoko adi amanye. Ewo ashoko emi ne fo ama. Ashika yaji adronkropa. Oh, okay, adronkropa. Be kai no. Ona. Ewo boni wo gbe yo ne. Fi oni ncho ba nye wo tun shishi. Ewo negbeji he ni ole nu enye ke wo bi poten alo ya fi oche ma gbe ni nye ke cha ni gbe ya na. Bi antoni ndoji anam kasfa ashito ole ama ole ashele ole. We afe nye che ma gbe. Ewo anye ake wo moko poten. Tabi. Yejeme. Shiko da ma bi ni moko ke achele ole nu e. Bi ani ameke egbe minchi. Ni gbe ba fe gbe wulo ya Ghana. No me peace money na kan gbe akacha be hu. No be pin ko ya bi mo no ke shi no mojo papa e ke o akewo mi akewo mi anu wo gomo ne san wo akewo anu nya. Oh. Iwo me kuma bi ane nu wo. Wo am no ne nu wo yo ne me ko me ebon gbe wo. Amen wo gbe akeshi. Ni me jenye shi an. Dabi. Ni lo to no nu shishi eji. Ne ko me wa me lo ki to bo ni atashi ne ni ya na ne ke o acho mi ole amele ole nu lo nu ma bi wa ke na mojo papa. That's the first question. Oh. Kenye chon mi be ni ele ole ni amo ole nu we la lo nu ko je me jo le nu ni. Di ko boto mi awon lele mi ke wo we abi na kan ni je ole nu we nye le nu ni banani me we ko le fun me no. O me pe nu interview me. Ah nye tata me ko ma da. Ameke shi ame we ku me papa me ka me mami me ke ameke me ku me hin na acho amo le nu. Ni me they are unique. Oh. Ni fe money. Wa me magbe ke wa me. Ameko. No kwa ka me ma kwa ke da bako. Wa me ko le keke. E wa je ba tu no ko ye. Ka woni ne so no ka wa ye ko no wo. Oh si ka me ke gbe ife no ko papa benu ele be yin yin fa ni no e. Ile mi na kan mo no fe no ye shishi. Shishi. O sa no le shishi po. Yes. E ni ya o pe se Koni na kan bule ni yo ye. Koni na kan bule ni yo ye. Ke afọ abifa enye di ole po ye so mo tumi akenye ke Christopher Ejinyan lo nye di ole po ye we kushia. Wo kele ba shia ni wo tun o gama kusum bona ke di obi po.
Nakai. Ka wa afi ko ka. Sani kwe no ahwe no afobo ame. Esani akala mu afo. Nakela mu afo akrabacha. Kokro akrabacha. Na ke bo asami. Dan o sofo e ba hin e bo ka o sofo wo ka wo so no sofo ba. O sofo ke. Ni la ke nyeke Christopher edinye. Ni kusu nke nyomboja mo o fa ni acho obu e be ni afobo e. Be na ke wo bu e. Mi ken bi bo ke na afobo e. Mi ni gba wo no ke na acho obu Mary. Ma Mary no oje. Egbe ye. So la ke ole ake shi kusu ni yo ne ba de ka. Kusu ngbo. Mo ka ke kusu ensa ni wonu shishi. Je won jamoni. Shi bohe ni oje. Beja no to eni bi ni yo oje me. Ni hana na ake shi he no yo ke he no je. Ni bi na afi oye je me ne. No oje won jamoni. No ka ji pojie mo ni afọ nu ncho Yesu Kristo. O shinye yon pai. Oh, okay no banya hweshi. No je saneni. Wahi. Libena for Kristo e. Ka je ote ngmale mi o ba na gbeja no to ni atoto ya Kristo. Na ka ni bi efe kusum ni. Na ka kusum apa afi mo. Ni wo kase. Ni wo fio. Wo be o fe de ke ba si se ka adie ko ni ko te ko je mo. Je mo na yo wo jamoni. Dabi. E ke twa ma ni o. Ni awo gbe afi ko bi. Nakai. Mini. Sanu wo gbele pa wo bi eya. Sani e ngo. 0201599292 0201599292. 0303974135. 0303974135. Hello. Hello, Lashani. No ya. What Jimra e? Nira don't tell you what for parliament. Which I mean, you can be by my name. Manya bravo eh. Me they can tell you all this one actually we were coming there as you know because of a mistake. You know, last one that's what no. Amen. Yo, shida ake yo ano. Was station manager ni namo. Yo, Nashka Oiradon 0201599292. Hello. Yeah, oja la tenu eno. Me go to the program and if you on now I don't want to say me. I told me concerned citizen. Yo, never try work yo. Yo. Only one now I get one of Leno. Leno, I will want to give any room. I can learn. Correct. Oh, okay. Hey, Menewa. Leno, okay. Aleno, money me. Yo. Okay. Yo. Nyemi oyekpano. No ya. Yeah. Ojimra. I don't know what they are. One see what a man at home. I met all to me a way, a be a way. She may be a way, I met one. Oh, it's it was just your oh, she will not be a bay, not be a chame for be a for chame, a gamasate. Oba nina oba nuwe chema gbe oba nu je ngbe yo oba ti mi shikome ko ihabo dana me ba ya mbati mi woye wola che yetama ni enyi amegbe o wa bla kama wola che
ne nya me be amekele ne chapa yo no amekele kama wula che ati eja ke be ni ameson ka wo no kama me wo ti e ku ti ti go ale wo na chama fi o ye be ko ni amechi dan ameson wo adeka me ga yo o yo la don ko ni na gbe ni efe yo ya o wo ba ko ni school a ko ni school nyawo oja ye pa no o fane ojiku nje mra yo gbe ke no twa wo kejo ato mi atwe mi twa kenje fase yo ma bisa ne ko yeshi ba mi yo no ake iche wi akeshi kemu kokro wo ne ke asile ka soko ne be me ameje iko dabi jeno sande wi dabi na twi o ka shi we bi emi ni imbe ameje ja ka me wo asile asoko ame wo ne ke ma ja gbe ne eko yo o fane yo e mani egbala mi e chonbo ame wi akeshin ke onu ni moko wo no mi won wi o le nu esani o le nu ehesani ni ame wi ne ke wi mo no cha ta fa ni no ni esani ele akeshin game wo gbe fe mo gbe ikome ni mo fi abo eni oje gane ke la me nwo ame asiwe ame gbe tema bi ehun ni woje etema wose je tema ama nwo asiwe gbe wo asi gbe yetema to mo ko mbi wula check ni bi e wonye me wo cousins ya me e woje ko me e wo la me ame ya me asiwe shi ame gbe ebo na me wo le je na kan wo le wo no bo ni wo to le tabi shi na ke nyawo eni le ya na na gba fi o eji e abo to eno ni yewie jogba ake o le nu eme ko me e ko ni se pe ni ame nwo ni yen le na ba ni ko yen dabi je asiwu je asime ke dabi je no san yen yu o yen wie o le nu e san ake o yen nu ni me ko me nwo shi aba bi ko gbe yen le ni me ke je ya ke yen bi me yen tamada ke ase ku ame ni chamele ena meje shi eko ni nyefe ne ke be mejo ake wa meke me ko me hinshini ameke me na fi ame papa no wa me smo na me magbe ke wa me bi ni no ni yo mi ji keji o che o le nu ye eko to mo ntashi ne alombra tashi ne oba bi no mo je o che ke onye o che gbe no ma chon bo mo ni jile keji eje weku emi no le mo ni ji no no wata shi bien e ba fe bo na pe ka bru chi je nche yo ko che gbe no ma bi ake no money ko o papa no money no ma chon bo money jile you be shocked I'm telling you e wo ka o che o le no o je asigbe le awo etema awo eteshi no wo ke la asiwe bi mo ko echi mo ko na wo ko ko mo ko hu gbe ye je me enu shishi jogba iwo na ke e mo ka yeliji nu shishi enu shishi wondale e bi akeshi nye ka ashiwe bi we ko ya ka ashiwe bi onje ekokuru enyenyele dabi nyenye no yo 0201599292 mi kwanye faike wo wi enye bu awo to efi o ko ni wi mo aka afi baba o chon 0201599292 ke 0303974135 hello Zenga oja ila tenu eno yenga wa disibini yo mambi njake meni wo na kangbe me wo mene o obile kaka obidi dabi amegbe na meche ogbede be mi ye mi panye fai amegbe na meche fe ogbede ko be he ko masumo ninye ti gbe mi ye ko onye ha wo ya chema mi gbe na ke ko le mi san ya nu je mi chema mi gbe kenkle nu chegbe ya fi ama iwo chanu awo ni ama ese latte egleke ese latte se wo ashai se wo ashiboy keke be woketila no ke trebi ashiboy keke kamwa ke trebi keke be itira no kenya ni yeye ami ashile ashoko ashkai keke ashicho keke nakai kenya ke amebi ashite ashitei ashikwe keke itila no keti ni ye ameli
amoko amakai be chan kete Amacho na kanibi. ni amole nu we Be ni nye wo ne yo 0201 nyemi oye pa no oja hello hello Come on, yeah, she was on the way. hello Qualify. Hello, Latin. oh no ya Oula, aje kashi kone. yo O panama big papa lake. Niliaka megetema. Yes, fan shia. Ukuna ndia toje ma awudum. Nitefo to ni amika ge ameje agbawe. oh no Agbawe chapa. oh no ewie na amewie keje sisi je amewie keje sisi je ni akeke ta radio nye bo wote keje sisi je lo tata efeto mo amengbela woni kase mo se fi o shi won smoni ele ake woje tema woje awudum ni woje agbowe nye chefe Yetema, yes. yetema woje agbowe Dani wabala. dana bala ni ake amenya wo se Wona na kanso. so se amenye ke bala amewie fe ameke ko amna mecho ne ameke ko ake mini jake na kamento ame awo na agba fio 0201599292 hello won wie ko ashiwe sane won panye fai je ashiwe sane wo you hello amen manya blau Afi momo. feo Fair yo yo. Correct. afi momo Correct. Yes. Anokwale no you anokwale shishi. Wanda nyeshi yo Wanda nyeshi. 02 nyami oya pa no Yes. yo hello 020 no ya yo atrevik Afi momo. yo bon wo yo la don si amno ne la medinye O fa ne la la medinye kro 0201599292 O fa ne no ni nkba la mi oya pa no o da la tenu e no manya blao every Friday. Naija ofa na yeshi ba no bia gashi agbana wo alo agbawe. ta me o vale si onupa no ni yo meji efiake aje ichu e dani ashe wo no eja ke agbawe shi an pawo e ko meji wo nakan ina be no himeji efiake himeji eyo mo dani e ba she wo no je me amegbura me je be sana bi na kasani amna meba cha agbawe ameba cha agbana wo nyemi o ya kwa no Latin. no ya Na. Nimba nyedo manya bravo Niwo chango obite atwishkani. Lele. Siani je kansa kumo. Si tapra je ninu owo gbe ko me la. Lo mi bi agana ga wo gbe je wo nye me ni o je. Ni wo te ke mchandala. Ni mana ga de nye me je. Ni ma bia mi chido. Aga wo no si la combien te pour combien wa akoje benga wa ka ona tui obi question e danga ona tui wo ba sheje onu Shani Eli Akeshi. Nyemi ene yo la
ni wo ye bi ene because wona ameka ni bi ke woni amenye me ye te ke me pe an hye ga no e wo chamo chapa ye ke ga bi ate amekpe wo na ameka ni bi wo papa nye me kume ameka hye tashi an hye nunwa ke ni ke gamashi ne ke gamashi ne ke e be ni wo ya amengo wo ya hye kume je me bia na nye ma che hye fe shi akashi shi le wo ke wo hishana e wo chapa ni ji ahinshi ni afobi ke di bi no wo ye nyemi me ye ga ke ni bi ni bi ga me wo ke ga shi ni ke onyemi ni je ba ke me na fi ke sin da bi ye brofo mu shi ya ga me wo ke wo nyemi me wo be na fi wo be niece ke ni bi wo be no eko wo sani nyemi ni bi o elia ke shi ke bala eye hegba hu le ba bi o wo shi ni ye gba hu ni ba ni chon ba gba sani ni ba na keshi ke ba na ba file na pa keshi ikule na lo enoku e shishi ye yo wo bi ehun efebe wo bi efebe si onu pase kwelo o ba ha wo na gbewie mo ni yo mi keji o ke wo fo wo ke ba shiyan na wo na kan he wale wo ni wo shian o sofo onu pa ehun ame wo na kan he wale e ja mete me kumi keji o je gane ni asafumi ni oyo no ye asafumi no fo no ko ba je le ku e so mo to ko ba a je le ku e shian ka je le ku na kala ba so mo to mi na ba so le o so ba anye ba shian ni ba wa na je le ku a je tafate a che ni bi ke bi shi yo mo e aju afon afe ne ke je solimo papa ni na ka ke na kan job we ka wa ko e bi ko ma me ni fe mo ni bi anto na ka me ba sha na ba ja ko mo ma mi ame so ban me nya di ba di ame ku e shian to na ame ten so te ye mi e wa bo ne kan je bo ku e shian akemi ngspon mbi ye fe kan me fe spon ni ta fa je ko na mo ba na wo fe obi aka me fe spon je dam gbe mo dabi okay chono ko na be na aje meje nu mo ke mo meje nu mo ke fa akleba o je bi ko ye hunu no o ji ole o na ji ole no iwe mo ke ni iwe yi to mo ni nyemi nu ewie kusun egbo ni kusun eje won jamoni lo fo ke ritual ni so le custom ke tradition o fe rituals e wo shin ya do gbeji ano to e fi ma wo nga mo fe mo ko ye wo ku shin abu e ya momi na wo wo shin adamu shin o je heko le ka je ko laaje wo ma pa fai ni wo yu one man bi fe me ni ole nu we ku mi nke we ku me ko mi nke ni fi ni wo trash ni wo le aka wo je ni wo nyema se wo ya wo nyema se wo atu no ni sani wo tu fe e je mi pepepe ni ko te amake wo mo fe mo he wale ake ehihia ake ko ye we ku mi hana nabo ani bo atu mi no ko ni wo se ehihia wo fe yo kemuna kenkren sani wale akashi me enyo form nunca yo fobi no wo shia wo mla ni Jesus ni amole nu me ni jimla wo la jenche namba wa wonu wo ka fe akai wo ka je ni ami aka yo bi ne nu bi ne wo fe nya mi me eja ka ye gamie no wa timi aka gamie obe kazi nkeneke onya mi ni no wo ka ji ibale na kampesa ni wo nu ishi ko ni eha ekome fe mo aba wote nika won fe ni ye wonye nu wotu ni ye ayano ni hejole aba ka shi mene ya chegbe na ye ne ke wo je na kan ji sane ekome fe mo no wakaji wo ba no waka jetama no ba fe ne ke agbowe yetema ni wo gbe ni wo hian bia ne ko te tema bia to ne no che bia to ne no tashi ne no twaje me abaka oh wonye me ye oje me ni wo weku onupa eni yo je me amele me ni trash ni iwie bia ne na baka me na me ko te la wo hu wo ba tun ni je wo kai amebi je tema na mba hi gan na mba tun ni keni kusu ama tun yetema kamba yakpe na akokad keni bi fa ha mba ko ye wo shin aye bi yes no ba na akashi ke muna ko hu e shin akpe na abu enfe mu shishije jogba je nche je wo shin a eje ni amole nu shin a
ni wa je gangbe ke ni bi fen na ba kase ye wode woni afi o hye akpe ke ni bi e wo once money no wo yu o na fen ye me fen abotwe akashije ni moko no shimo e ko me fe mo ya fe mo hepe na kai wo tabi e wo je konoko mi dabi mo fe mo gbe me ko meji wo shi ni bibi ni sani wole ake gadan bebi no jino ni wo wa ni atun no wonder man fe shi ake mo fia mo abomode ni enu wo shishi koni la tenu hu wo twa me kono e ja ke ni chumo na atun ka wo fe na me anye na ale no wo boni afi ole wonder nwo shi ake shi wo be me wo ba kase ni nu wole ni amen record na aka fe no ko brofo ke compound na aka fe koni mo fia mo ale koni ko me fe mo anya adom shudugba ye yu fa nyero adom yo bo hu oyi wala don mene me ni wo ke gbasan ni e ni ji ni ama olenu we shi onu pase kwelo ni ama olenu junior ke agbene nyeminu Joseph ni ashai olenu le hu eje ni ama olenu we no general secretary leji amewolo malonupa ira don wake ukewo eba gbasani wonda bo shibaba o wonda nye fe shin kanye te ebe mene nye ke we mu agbawe akutu e na fe yeho ajo nye baba o wonda agbawe akutu e hu shin ake ni wo ba mi amehere wo heme na mefe no fe no mele o ha wo ba ti wo benke akutu koklo hu ke yeho asmo wo se o chi mami si dani wo ba pa akuchi acheme fe fa iko na me wawo ye program na efe momi bona fe ni ke wo she akuchi ye e kata wo chon ke me hamo no akucho ni wo ba ya mi wo kenye ba wie ye panse keke wo to gbejiano fe dani wo ba boimba wo station manager ule di la ye ji monitor ni fe mo na he gbejiano ke wo pano wo nyemino Victor ni odate lamti le kwa wa Facebook ke itile panji ha wa yese ni nyemino DJ Obuo Lovely le Jimoni Honorable one le Jimoni ta choni di enchese ha mi ni ekudo ni femu ne me ni na hegbe ni twafen wo kanyi iradon gbe di na nka bye bye wo se ochi nwo ba pe Ebi la yen classmate. Wow. Actually, classmate. Aha bo yo ko je mo mi lo ogba